kar na gostu nas ena, ne? Če je to besedno sekojen gost. Ja. Tako bo pri meni čez 100 let. Tako vnuki gleda. Marjan, snimam. Ima svetlica. Vem, ampak... Sem pa gore grad, Ja, možno. Marjan? Na štor moram iti, na cest. Jeste bom stremno. Ja, to da tako ne je grande, ne? Action. Hmm.